үйленсін деп атат. Не? Мен аялым албайсың. Ким билет эми? 21 кылымда. Анда эмесе. Тайва! Үйлөнүп жыргап калдыңбы? Үйгө барсаң тамак даяр, кийим таза, төшөк даяр дегендей. Вчера вечером выпил, Камилу разбудил, спать ей не давал, поднял всех соседей. Кантип ушул сулуу аялына кол көтөрдү? Мен дагы ичемин. Но я всегда контролирую себя. Султан души моей, свет очей моих, мой султан. О, уже интригует, я обязательно посмотрю. Бизге келген элдин баары эле ыраазы. Бизге келген элдин баары эле ыраазы.